Dipurong Supialong Assam Hills Medical College and Research Institute ahem Carbino Tunmas Council CEM lapen MC atum kahom ridam. Dikrut aroy langkit hepen koilamati arad atum aningkan wangtak kisungnen. Vote kilong kijumajok BJP asongjak kangdong arong arada pantangka kacehang. Kardom nili karbia berda thanbang thare chisong thero non bertang thonpen arjik than Dipurong Supialong Assam Hills Medical College and Research Institute kikim kerangpon bomehem Carbing Long Mas Council CEM tuliram rong hanglapen emisia tumdo anpen pen kahom rida. Carbing Long Apartment Assam Hills Medical College and Research Center Dipu Bagmaria Long kikim kerangahem Carbing Long Mas Council CEM tuliram rong hangpen Japon si MEC Amar Singh Tiso MEC Retis Inghi lapen pinangan sai kam sai photum pen kikim kerang pon bomahem along kahomri dam pusi birtalong. Kedamtang pinangan ning kanpen nilip constituency ang kangarlu Koilamatia Hawar Angbong kiliput dikrut alangroy langkit hepen Koilamatia radatum jasemet barla porhot kisung kachechak nang rentia puthak kat news channel perangke pen birota nang pale. Koilamati aradatum dikrut alangroy langkit hepen aningkan wangta kisung chetong nang renti. Ingkan hinira beng pen labang so dikrung alangroy Koilamati under Nilip constituency along kedamtang ni kan hinida beng pen labang so dikrung alangroy long rada phan ke kedam ke wang mante lo charli o somar tum phan ans tame kedam ke wang pen pajoi kg phan pra sarkar tum pen ladak delong sitame bunai pon lo alang li tum pois tame labang so delong ning kan hini pleng da pis tame non puan tame ke pap tang pon thek thek adoksi pini laki ongdung ke claim kedam pen dang lok lo charli o somar tum lapen ke labang so toalong ke chelat lapu pen lapu parai lapu kedam ke wang tum ans tame pinangan ke siksak dolo la sila bangso dolong non kim bom ke tangte non litun camera person Stefan Teron pen paklang ponji phan chuning ripon lo lab inglong hawar malom barla aporahot arwi kijang kachimit mete de jok achiklo kang thim Koilamatia hawar malom kido aradatum a hemorrhage lapen saikatiki aju langkang lumpen kisung chichak nang rentilo amparta pinangan lokacharli au sumar pen chinglok choklem chodam atum setami thedunga katura chitong nanglo. Kedamtang Carbing Long Mas Council kiligahot vote kilong apai ki Juma Lampen West Carbing Long BJP ST Morcha Chari Kong Chundang Harsing Tipen Kangdong Arong Asorapan kiligahot kipitang atangka kachang tupusi rong asor akoywan Harsing ti alang li BJP asong lapen ador kemi sangkejor abang pu Fire Bridge sof a hempu Kopili constituency pen kili karjab dun abang pia parman alang li kang dongarong arada pan tangka lapen sangron ponlo tangka lapen sangkeron ating vote kelong lepu alampen Harsing ti kang dong arong asorapat ni trokang bong tangka ng chiway ng jiputa Harsing ti rong asorapan tangka kehang pachingkan pon pusi rong ame karatum perang kaya patan pachinipon. Kosan mahema ni meeting ke tagedun pen nilang ke mapapa ni pulo. Apa namang kuano mani ansa bisa hang ni la kosan amuni bang la putte to watang ko keng bob na. Kejar nang sisi nang ni kan ni ko. Masih ni ke la kosan ta pulong le. Apen la so pakia poisa nang boy nang pulo dan ke boy itu ke boy na la ke walau ni dalam pia bangkit, masih kita sih kime, ada bang sekian nak bang lengan bangsa, awak kapan ni kamjen bang sih kime pulau ma alang tu aku mau pulau, pulau cah hati sabu si bang nangi pulau te wan po, pulau nang tu ke tipik tu, pasal si pengkoran ni pulau, dan ini bahan ni kecap ni logik tu. Litumpan election huna tekang bang suri tekang lo la pentang kanang woi nai pun litumpan ke ter ke hapen mana itu bang tahok litum ta cicagon delo mat suri pi ya datang ka pon itu ta rong jiru ko tenda penatik tanai thon ko itu ta cicagon amat ni bang litum bang kuduna ha ante haki sabut nang ko ri po amat haki sabut bang ta haki sabut wan lo te pla pini yun ni kai putang hang hite lang khai te po bisa son sini tupanan angka haki ta bang awan panang nelo bukong ni tumbang tay ni bang ko din da man ni tumla kathiri mat hari hak muka khira kathiri pe nama hari ko din nelo la sotang ka bang ta
nah tipu cukup Pila bangso agreement kasi tok ante parti tangka pudong cetok mau so tangka cetok pini la BJP tangka pen ka cetok parti tangka bang ada bang cetok pe jaga cetok Yong si tu tangka si itu bang ti yang saya tangka si dang asa menusian ko mamalok okay la harsing ti apen suwi hamari be apen Rajan B apen hala ronjing teron naik labang PC cekrong labang PC ni tempat kacirung si itu nang tipu si atau kacip setelah masuknya BJP an vote pining bisa ngipilu bu kalang hasil ada BJP pan vote jokna pasti alang kandidat bang pasti tangka napi alang di deng pelet tangka tanang pilih hala ini terang kemana hala konsing terang si lah itu orang kang berapa tekan manon mana tumbang di bang si cekrong lah Non malam so por pandihin na parman birta mo ington pon iksenel. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo pipathot birta lawang thulu. Dipulam dinga towar adung kedo Hawarpi Tourist Complex chiri Trokebra hini sosi alongle Art of Living pu INGO upon Akejoy pen longle kipia long chedondun de pu alam kachethan jiapan Hills Tribal League KSYC la pen ajir po song atum jakoni phai kep arni pherang kya mai bipon. District Press Club of Karbi Anglong along Kibi Perangke Amai along Mekepa Alamte Hills Tribal League Amepu Coursing Teron Pensi Pachinipon Perangke Amai along Mepu Terona Sanghu Kadingje Atengke Pining Pen Ninkan Crane Aircap Aprang Mate 1999 Aningkan Malom Karbi Anglong along Takijui Kelang Tourism Anat Kapaching Turjia Pan Difulam Ding Tower Anat Kuti Kuti Atangka Pen Hawarpi Tourist Complex Ahem Kim Rangponlo Laso along Lake Mesen Apan pusi rong asor ta chiri Trokebra
Hinira Katha Hinira Lusa Greatly along le Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Akijoy pen Pidetlo Bonda non ke laso along le pen Ahem Bengaluru along kedo Art of Living Policy NGO Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia tum Pidetlo Karbi Lamet Amai Aphan Pini Arni Anta Denglim Vet along le Anta Avelang Konat ne pen kebanga NGO Art of Living mate Vyakti Vikas Kendra India Trust aphat longle kipi alar Karbi Lamet amai lapen Karbi Anglong along kedo Keso Alamet R2 Sengsi Karbi Rengma Dimasa Hehui Kesomar Alam Aki Kapechan lapen kiri katar lip adimsi pemanangji apotlo Art of Living aphan kipitang along le prabjin pen CN2 serak nang popusi perangke amai pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan song atum kehang pasikpon lapen Art of Living aphan ta Hawarpi Tourist Complex pen o serak nang popusonta songjapo atum kehang pado perangke amai along KSYC GGKSA KAIYA Aksu Lapen KSA Songja atum Chitong Dunrinti KSYC May mahot press statement disil to oppose korisil aru he press statementor joge ami gom paisil district council authority e Hawarpi Tourist Complex total 62 bighas aru he 62 bighat bonwa kuti tokar building to re hoite gute mati building e hoite Bengaluru based NGO eta popularly known as Art of Living a Art of Living of allotment di dise generously udar bhabe to di dise aru hetu ami agote KSYC oppose korisil aji ami hokolu chhatro juwa সংগঠন aru tribal body sob mili pele ami oppose korisu aru ami demand korisu allotment to immediately cancel koribo lage aru Art of Living e complex tour pora immediately vacate koribo lage complex tour pora Nilip constituency angkang Merabeti Patua Klamlong Jakong ni Pai Kep Arni BJP Racharia Songatum Ben Victory Rally Kepedopon Jakong ni Pai Kep Arni Nilip constituency angkang Merabeti Patua Klamalong Victory Rally Kepadopon Lapangsu amaya long alhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MEC Amor Singh Tiso local MEC Pravitra Rongpi atum Chitong Dun Tuar ben cenglo kidu dalam ben cenglo agapek saya mau dame dak kedeng ponil dum theklo me Halapu Diopani MSC constituency along ta BJP pen kachitoi Dun abang pu mukut mahanta ke haidun ajok Diopani araratum Victory Rally asai padopon putar birda long Haisi nona bangkerat dakang dan mili bahawat laisi alam tum cingwai cing sai pensi noni si mesena candidate kami klaim jadi abang pungkai no birong pi long nili cerabon po Dr. Mumin MLA khaira cerabon po asip prabjin pen isi kacela ningkan isi ngong da kacela setilong po luar pen cenglo kape saya mutame birong pi anang klaim unji tapi klaim ji pusira ratum tai sia confident building mang dolo tapi nili mithang mata theklong no alang ga arjang pik claim thekji tapi alang claim vek po si ratum ka chini lo itung ningkan ningkoi sosi tum ke pabibong ke papinai homosti boleh bodeta henone tame non abhiu isi kecelar tum cewan heklo pen kado nilip arat isi ningga chithi kelalo next ke itum ingkan ingkoi ke papi bom aham musti itum ke paprang je phan paching thur je phan nilip ahawar phan ke em tenang sodlo si nili ninget hedo ai kaman tum nili phan nanglang ponji nilip paching thur phan alang tum sitame em nang pipo bosen nili ninget hedo tame itu persentas bang kupeden nang tame ili tum ke paprang je phan hai kaman tum tai tum phan ke nang panung nelo
Birta bang kilapan si Kang Ton Poniglo, lai bom ta Card News Channel, dumi thakme korang thu.